Myanmar boina sipai ten an mani be tu khua an la Israel in Gaza kap zui zel Indonesia selfie wanga long che swala mi pasari thi Myanmar sipai te chuan cholkar thum liam ta an mani ti boi tu an ram chim lama chin state a khote tak te chu an la ti an soi Chinland Defence Force ho hian an omna mindat chu khuami te bom vek an lo awangin an thiar chuak ni an soi bok ani mindat hi sipai do tu pol rang te om mun khorna khua zinga mi ani February thla sipai ten mi pui sarkar an pai thlak nuwa mi pui le hel bol rangin dulonan lan tira mi zariat vel an thi to ni BBC South East Asia point sipai te hian mindat hi an thunun to nialan thu an soi ve bok ani cholkar thum liam ta chung khan he khua helpol tual cher sipai nena in thuam te nen hian sipai te hi anin beina sa hle sipai lampo hi an thinwal nia soi ania helpol lam hian paruganin chan ve bok niran soi ni mindeta cheng te hi then kha chu ram noya an tlan chian yarin ania midangero an khua hian an tang thung ani khua hian kan om to don ri lova ma se beile turin kan lo kier leang tin helpol thu puang tu chuan a soi ti AFP News Agency chuan atar langa tual cher silai chau kan naya hemi ringot hi chu atok zo lo ani ati bokani sipai te lir thei manganin chalu belna konga voi thum vel lambun an to wangin helicopterin an chalu belani mindeta cheng te hian Paul People Administration Team an ti dinin sipai sarkar an pomlo thu an soi to ni karkalta ti lama khan sarkar hian an khua hian martial law puanga hedan noya hian sipai te chuan du danin an che thei ani bera an mani lo be tu te po an chung thu an rel sak thei United States le UK chuan he khua thil thleng hi an dem hle ani sipai ten ral thuam lena civil mi ten be hi thunei nan chan meka dolen ana sataka chuana hani thei tin US Embassy chuan a soi ni civil mi te be hi dan lo ania pomchi ni lo tin British Embassy chuan a soi ve boka Myanmar boina bulber chu Myanmar sipai te hian February thlami pui thlan rorel tu Aung San Suu Kyi le akai hruai National League for Democracy NLD party in nikuma in thlanna ne nan chan dan chu adik tok lo hle ni an soya hi sarkar an pai thak chan ni an soi sipai te hian kumkhat chung emergency puang halin kumkhat nuwa hian in thlanna dikla thiang himan hoi hot don ni an soi ani sipai sarkar hian in thlan tiam ma se mi puite chuan an pom lova na satakin an du lo na an lan tira sipai ten NLD hruai tu an man te po chua turin an nor na sa hle boka thian tam to hle reng ani Israel Gaza Netanyahu an Gaza kap zui zel Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza Palestinian tenena in beina in nisarina kalmek lain roketa anram beina chu tharumin achangle zui zel don ti a soyani Israeli ten thona manga Gaza an kana a hian tukin meni som paruk khan Palestinian pathum velan thile ani in damdoin thunei tu te chuan an soyani Palestinian helho point Tel Aviv lam hoin rocket an ka chun zom zela mi cheng tam tak chu bom shelter an to mangai phani heti la hian ram sang de chuan in beng dai turin an ngen mol bokani in rinni khan United States President Joe Biden chuan Netanyahu le Palestinian President Mahmoud Abbas chu phone a biain an din mun na soipui UN Security Council point voin meni som paruk hian thut khom na a ko bokani tho tan ni tanga in kana thleng tana hian Gaza mi za somli period vel an thi to nin Palestinian thunei tu te chuan han soya Israel an pang pani telin som an thi to bokani Israel chuan Gaza hel tam tak an that to ti an soya Palestinian damdoi thunei tu te chuan thi nga hian nau pang somli pakhat an tel ti a soyani in rin television at hu asoya Netanyahu chuan a tul chen in beina chu ankal pui don thu asoya
civil mi ten an torlo dan ber tur angin an che ti soi bok ani hetinga buina chok chuak tu te hi kan ni lova minon beizo ka ni ati ni niruk liam ta chunga boina hi muslim le juda mun thiang him omna Israeli Palestinian in ti boina tanga in chan kha ni ya Gaza thu nei na changtu Palestinian helpol Hamas ovin Muslim mun thiang him atanga in thiar fel him tura vaunan roketin an kapa Israel hian a chang le zui ta ni in rin nia in beina Gaza City khothang lama refugee camp chu Israeli thone in kap foin chung ko pakhata mi so man thi ni naude thangami Omar al-Hadidi chau adam chuaka anu anaude pali ani le unau dang ka zen pali an thi ni naude pa Mohammed al-Hadidi chu bean tola in ina omlo hlova kan ina khan roket omlova mei chia le nau pang mai ani om ni lim takin ei dan loma enge hetinga tir chulna tin Reuters news agency ne na soyani omara en call tu doctor chuan adin muna thalo leya amal pui rotiaka ataksa khemna sa leboka masewa nei thak takin kan en call nuwa chuan adin muna thatoni atini Israel Defense Force IDF chuan Palestinian helho hian Gaza tangin anram chimlama Asdod Beersheba le Derot Khopuya rocket zani somsari pariat lai han kapluti asoyani IDF hian rocket dang engemaw zat po Israel ma kania ma se tam zok chu Iron Dome missile defense system mangin poya khoi main an kap thani na soi Tel Aviv dai Ramat Gan chu rocket a ka funin mi pakhata thia asiperin achen ne na omlaya fu ni nan soyani chanchin bupi sabaina inrini tu khan Israeli thona hian Gaza in chongsang media organization lian tak tak omna pisa omnan kap chia alwa tu zinga hian The Associated Press le Al Jazeera po antela pisa le mishing chen na dang po atela ni anhu lo ka Israeli sipaiden thuan chua an ka fu ina hian Hamas helho sipai thil tam tak an dani nan soya a in nei tu ro chuan hei hi a phathunga ni UN Security General Antonio Guterres chuan hein bena hian thilati boina sal hle ni na soya ni Secretary General chuan a lelam hi civil mi beila chanchin bumi be chu khovel dan bo chiat na ni ti hrenon le turina cha heng thil hi pumpel turin ka ngen tina thupuang tu chuan a soya ni Associated Press AP chuan Israeli sipaiden in thiar chuk turan ti hnuwa anomna chu ka ani thu a soyani an CEO Gary Puit chuan hei hian kan hmalak na ati bahla na sa leya nunna kanin hlo trepa AP journalist le freelancer engemaw zat an oma ahuna kanin thiar chuk man kha kan lom hle ani ati ni President Biden chuan former Prime Minister Netanyahu abiak na Israelin anram humhimna tura digna chan vo anei chu a tran tlati a hrila lelam a thi te ro angai ven reng thule in chong sang ka ni chungchang po a soipuya chanchin bumi de chu humhim turin a ti ni Biden a hian a pisa luan hnuwa a voi khatnan President Abbas po biain US Palestinian in kung kaina ti that zela du thu a hrila Hamas in Israel lama rocket an kapo ti top turina tini President Abbas West Bank a ommania mase Hamas rorel na Gaza hian thunei na nei tlem hlea US hian Hamas hi firfek pola an chhal ani wangin a bedon lo thungani Biden a hian hruai tu pahnih a biak de hnena hian an boina chingfel tura ma alak thu a hril ve bokani US palai Heidi Amir chu inrini khan Tel Aviv thengin Israeli Palestinian le UN thunei tu tenen remna om theinan man na donani Indonesia selfie wanga longche suala mi pasari thi Indonesia Java thiakara tui khwaliana tourist pakatin selfie tumlain longa khai khup thuta Indonesian pasarin nunan chanpha long hi che sual chan chu thala tora ain siam rem lai hian long ding lama anom khom veka hei hian longa ti khai khup pha ta ni tin Central Java Police Chief Ahmad Latfi chuan a soyani
longa chuang tur zat aya tam an chuanga mi somni chuang te chuan thalak tumin long ding lama anom khoma wangin long hi an balance alhowa akhai khup pha ta ni tihin police hian a soi ni mi som pakhat chan chuin an oma mi pasarin nun nan chana midang pahni omna chin an la hrelo niin chan chuan a hna thok tu ten an soi ni thu nei tu te chuan long khal tu film khulo wanga ni le ni lo an chui chiang don niin an soya long hi kumsom pathuma upain a khalani Indonesia hian long che sulna hlual hlea inven himna chungchanga sarkar han khirlem lo niin a lang April tha khan West Java long pahni in sudawangin sanghaman tu som pasari te chan chuan hna an lo thok to a pathuman thia midang som pathum te chu an zon top ni thlangin an mu zo lo nikum January tha khan Sumatra thirkar bula Malaysian ha thoka kal tur mi som ni chuan na long che sualin mi som mu chua zo an lo ni to lo bokani ole kha ti zong kha tun tumata na kan ngai thla ko te chun le phot sela video le pe kan no nga chang le theu don nia angai tha tu la thir tu zong zong te in zavain mang tra ve ko le